بله تماشاوان هجا شهزاده دمیر سکرتری گشتیه پارتیا دوزا آزاد هداپارێژ ئەنقەرە بریا تەلەفۆنێ میوانی منە سلااو بۆتە کەکەی شەهزادە کەک شەهزادە دەستپێکێدا سەرساغیین خۆ دگهینن ماڵباتە ڕەحمەتی هەروەها داخوازێن شیفاییژی بۆ برێز دەمیر دخوازن بزانبم بوویەر چاوا چێ بوویە ئاگاهداریان دوێ دەربارەیدا دەستپێکە دەشتە بێت. باشە شەر باش ماڵەوە ئاوا سەرساغیاوە سلااوەی تمامی گەلەی کوردستانێدا ڕاستی بلێمە ئێشیا براکیمەی پر عزیز هات قەتلکردن ئینسانکی پر ساڵح مسلمان و خێرخوازی ملەتی خۆ و خەبەتکاری ملەتی خۆ بوو بۆیەتا لە جێی خێجنەت ئینشاڵڵا سەر لمێژێدا هات قەتلکردن ئەو لە تاریخا ئیسلامێدا نەهاتیە دیتن بەلکی زمانی حەزەتی عەلی بە حەزەتی عەلی بشکل هاتی قەتلکردن بەس تبدا تاريخا مسلمان سل ميجي دوكي بنا هاتن قتل كريم أبجي إيروهات سريمة مارسر سر بويري ذا راستي حال حاضر أم دزان بي چاوا شبيه فقط سبب چي أم نزانن اختاركو سروكي مي أغني و أف براي مي ساجد كevin ناغن دا پارتي دا چن جي مسيري كevin سر لميجي دا بجماعتي مجا خودكن سروکی ناوەندی باژێر بێ ئیمام کەکەی ساجد بێم ئەزنەوی پەی لەمێشتی ئەف قاتلجی بە کێرەکی مەزن بژێر بێژن ساتۆر بکەوێ هەندروودا هەمە کیتی پێشاوی هجومی وات کرد چێ بود مەدەنی ئەوێدنی هجومی وات بی پێشی هجومی سەر کەکەی ساجد کێوینا بێ عەبێ چێ کەکێ شازادە نها لە گۆڕ ئاگاهداریên ku di medyada derkeftî tê gotin ku kesê êrîşkar kujer hatiye girtin duê derbarê de gelo tu agahdarî nikwe hene rast e hatiye girtin piştî bû hicûma xwe dixwedinê derbikevê li derva tê girtin ana destê emniyetê de ya ê îfadayê ji me nehatiye وزیر می داخلی و یه داخلی ارتباط معنا بس حقی ifade edip معلومات من نهاتیه یکی هفته دو سال یا چما از جمعه هنی کلیش ام نزانه تحقیق هیچ تحت معلوماتی متنن اجبر بود معلوماتی متن ifade بیشی ام نزان ام نزان بجسد چه هاتی کنن کیویش یعنی چما هاتی کنن فقط سیاستات که مندزانن لوتیه تمام المديا يدا و سياسات في قريش دمشين مدافع يدخل حدث ملت ما قال ما اجيتات كنكو يعني وقت استحال وبكن سياسات هر دوی درباره ده من دخوشته بپرسم که شاهزاده هم برای هداپاری مثلا ریش کد سیاست مداری ریش کرن هداپاری د مدیای ده ریشی هداپاری حاته کرن گریدای بطایبه جی گریدای سکنا هداپاری گریدایی پرسا کرد گلو لپشت وی بویری اف ایریشن کل همبری هداپاری هاتن کرن تی باندورا وانا حبویه تو اون چاواد نرخین وکی هداپار راستی آن از بگو از جمع آنایا ایرو بگو تو معلومات مهمه نستان دیگه اما ifade نیستی ام نکان چکی بی ام بنده امنیت نه کو چکیم پیش مرج بگم سازم کو بنده ها درکوي ام تاقید چی وینا ام بشوتنی کو درکوي بس او که هجومی کو او سه چهار ماه زمان هجرتنی و حتی نها بری هجرتنی حتی ایرو هی او هجومی رسال هدا پارتین کرن همیش برگو هدا پار سیاست کی فرقلیه هدا پار سیاست کی خیرفازی گله هدا پار لهمبر انسانی بو شر مملکت فازن بو سیاست خارج کن بولستر مقام و منفعات و ارخصیتیه و گهنگشی سیاست کن ما باندورا تر دخرا کلیه ام یکیتی براتی فازن مملکت دا آباد کن ما سیاست حملش که دخصیه بوشه یعنی بدخصیه یعنی ما پیشواز گزدی اجبر بنا اوانت تر دجفت سیاست هدا پار عاجزن هر کسی که اینکه گوش سیاست هدا پارش مملکت ریا ان سیاست خوشی یا قند یا تمیزه
براتی سرتی آوا کرن چار سرکنا پرسیره کت سیاستا هدا پاری تا انشاءالله وی چک بی اوانا جبر بنا ایگو هدا پاری راحت سزن سرن ایگو براتیا کرد و ترکا ناخوازن ایگو براتیا مملکت ناخوازن ایگو ناخوازن سیاست کی تمیز بکن همیش سیاستا هدا پاری عاجز بلکه مش تشوفینن فقط اوانا از جمعه کو سودا پارتين کرن ان شاء الله و سیاست ما قوی کی و کشیا ما ذکی و ما بهتر قوت بگی و ان شاء الله سیاست کی خوشی سیاست کی قوی سیاست کی دریج بکن اللي صار شهر سرکرنا تسويق قال المملكات وبراتي ان شاء الله كيكي شاهزادة للسوشيال ميديا دا دلتزينين دلگرانين برفرح في درباري ده هاتنا ديار كرن د استا سیاسی د جی لوگریانه پیشگیری خو لهمبری وی ایریش بو حداپاری دیار کرنه سیاستا ترکیه و کرجی بله تمام سیاست مدارا راستی پیشگیری مکرن شرمزار کرن از ایریشاهانی بنا برد کیفاما آنی هم سیاست مدارا هم سروکی پارتیا هم وکیل پارلمانتوی هم وکیل چقاس سیاست مدار هم ناش باهی بلوخته از ایریش چه بیه طرفانه من نسکنن تشکیلی پر هاته کرن ابنا کتام آنی بس گره که از اشتی حال و ایریشی حال و ترکی سیاستا ترکی رابن حتی گو از سیاستا لویتی اب زمانی قریش سیاستا دنیی پاکش بینات اشتی حال و خلاص نابن سياسات تركي أريد تجمع ده أمر رقيبي هذا أنا الهزول المجادلة بكل بس وسياسات خلاص وسياسات خلاص بسر شهر سركنا من بشكرية سر براتيا مملكات سر خوشيا مملكات درك جا عم بشكرية هزول بين عم ببنيك بس از تركي ده شيء نابي از تشكي جرينجا بسياسات تركي ده عم تقازم لنا تاقش بكن هرجاري أم إشارتي بينات كن لكن جبر زينا يجو سياسة ما ناخذ سياسة ما فيش كده كرن إن شاء الله أمي زورا بان تشتاح مش نابلن فيش سياسة ما يقتن إن شاء الله سپاسیاتتکم که شهزاده دمیر سکرتری گشتی و خدا پاره کو بریا تلفنی گلم